Hari kapor, Indio sa iwepat inong kren, ba price to marpadian, ibide i MLA jong ka Maulay Constituency. Kejamiat keberkemen, nak kita jong apa jong pi, ibu bedon ringkat akan ika lempung, akan ika si komentar, soalnya kejeng kublai, ya ki syukur bapenya akan ika jengilang, kumjuru ya ki nongket kam jong parti ngadu i Vice President Dr. Karashen, iba Grasper belum Treasurer jong parti, ki nongilam, naki unit, parti circle, iba bapir ki badan ringkat dan bagi di for kepemerintah berkam tamne ngai ru kejung kublai ya ki MDC na kadi gedong kethan ke jongpi kemudian ringkat bagi di for kepemerintah berkam tamne ngai kejung kublai ya Presiden Rangba jungi iba aden meda besai mon kejung kublai ru kelet kadi for kepemerintah na kata jongpi ibu bai ki patba nong sosong jong kadi gedong kethan ke jongpi kum ke parti seisian pat Iwan kebat jompi ini ke si kebangantan. Namar haka jingia inti ke jingi kum ke parti. Ida somo banda kalian ke jonga ngapen pau. Ya jing somo bat ai kublai. Na kamta jompi BPB. Ki nong kesyan ki barat ba jonga Voice of the People Party. Ki mana tu pasang jonga jingia inti ke jingi. Ngadu usnem arpulai. Niemla apan klet banda kalian ke jonga ngapen pau ya jing somo. Ba ke jingia ini ke jompi bat kamtam. Ya kata kajing syariah kajampi, haka Voice of the People Party nado pasdan, wat lada, haka jia iti kajungi habi dia electoral politics, hangni apa ke konstituensi kajampi, nabasdang niam simlayo ban khet yuso jog kajing job, habi dia election arpulai, henry ngasu ban ongli apor kebanta, bagi tai kebalai kajing kesyan, ya Voice of the People Party nado pasdan, dalam ngambaklah kumbasam ajar tam. Kidon, kibalai kecing kesyan, yau kertong jungi itu kupur, di daftar Ricky AJ Singkan, bat nasmo bakade kata, kade kecing sedang, jong kecing yo, ya kecing syariah kecungi, nangi nak kedong kata kecong pi bat kamtam, hari konstituensi kebi kecong pi, bat hadir nanti, imla aban klet, ya kecing kesyan ke barat, bak ke PPI, la kalong hak MP election, bat kumjuru, habis dia bat ke MDC election, nangi napo ke umsing konstituensi. Ni somo nak kalian kejungi, bat nak kalian kejung parti, ni penpau kejung somo nak kata jompi iwe. Bat soisian pan iwan nak bat jompi, hang ni kepor ke pemerintah. Bat kum ke parti, nak kuat bat perkemau, hak bat jong ini kepor ke pemerintah. Bat ni ke parti kejung apa ke jompi, labu ya kaya ke kerteng ke bedon haka ya ke jimut. Bat ke kerteng jong ke voice jong ke parti kejung apa ke jompi, ke Voice of the People Party. Kapan kan mau ingat? Ya kau ikut kentian, kau pergi jumpa nak kambah, hawi dia berkaan. Berkata kalong, hari kentian kau Vox Populi Vox Dei. Kau buat the voice of the people is the voice of God. Berkom ke parti, ilabu ini ke kerteng, kum mengilang, ngadu pasang kejian tiga jui. Namang Yesus tu, ya kejing ya kejing mat, balik kejing shen kejong upat bah. Berkom ke parti. Ikwa bakal ke parti ke jonga apa ke jompi ke Voice of the People Party kanong dei tak ke kerteng kamu ibu ya kan henry ke parti ke jonga apa ke jompi kan ke parti ke ban kren sisa ya ke jinge ya ke jingma jong ke jat penriuhi barok howe ongi ini kisi bamta kidon kicing ke tho na barok kilian bar khamtam na kita ki wei pat ki political party bar khamtam nak kita political party kemudian nak board ban ketho ek Voice of the People Party ban ong kiri tang kinong penbiet padba batang kinong pergi padba neken mau ke Voice of the People Party ngilong bang ngilong kut ban keren tang hak jaga ke bab bui ban keren kum kita ke legislators yem kut ban kedep ek kamram ke jungi ban keren tang apa ke im dorbar tawan yem kut ru ban keren tang bat ke sorka dak jing thok ke bagi pa nak kau ke pos ke kau pat bagi la omru bala dongkam ke Voice of the People Party kan wan biang syamadan kan wan syupaga namar dari upaiba wa penkopor yang Voice of the People Party
ngaskuak banwara kebab jompi ni por komta oh nilai i kawai nak kimat kiba kamat kiri si kiba yoi kiri kiri ki jom sama kiba sokia ya kami mariang hang teh po lumpong deng audon kiba ong baka voice of the people party klasim kabu ya kiri kiri ki jom kiri sama dengan ong apreng jompi ni por komta ngakwa apan penkemau yo den apreng jongi nilaklet bangilakan syarongno hakta kajing pensto bakla jom kita kemudian nak bor bagi way bagi political party ken mau voice of the people party kadai makan ingkong kabla race ya ka alam oh kabla ra ban pensto yo pada buat hapok ke yang dorbar tawan ke sarkar jela kajing hapok kajing lam jom korat sama kalau wara ya ka way ka an ban promote ya ka investment hapok ni ke jela kajing baling ba kata ke bil ilamut ban wanra katkum kata ke bil ban promote ban wanra ya kata ke giong pakai sarkar kan create ya kata ke giong ki land banks ke gini ki land banks kini ada mar belai kini ke sarkar ke semutu ba bagani ke rui ke jongar ke jongpi pakai jela ke jongar jongpi kita kini ngilam ki bakat ke jongi kilai ke jingma ke baap ya kini ke rui ke jongar ke jongpi hadir mengiyo ila ke jongi jela ila warak wood ya ke land transfer act ke banjada ya ke kendo ke siap ke jonga ke jompi kila ini bakani ya ke long ke mau jingtot nak kita jompi banyo jaka kita gi way pat ki companies ki he ke banwan seri support ke jela ke jongi dene mata daw ke sarkar ta ke por ke warak ya kata ke bill ban pelong ya kita ki land banks bat bak sarkar kan le kumno kan thiet makai ke jaka bat hadin nang tapan kan saai syabda company ke barabar dari Ibril ke barabar dena dei haka kum kata the voice of the people party lingbau presiden rangba ila bo yak amendment habis dia kata bill but hadin tak kata ni por na kalian ke joko sarkar kalau wengno bakalong bangin nomwanra ban penterekam ya kata ke bill nrei ka baso samut but kai ka baka sarkar kali pan nalendet ka persang ban penurlong ya kita kijing temu ban kijing kuat ke soka ban facilitate ya kita beri ke benar bari company bakin yo jaka hagane gari ke jonga ba ke jongpi badene makata daw na kalian joka party ila dapat tip ila dapat sotu bal kadam kijing temu na sarkar malek kumno ban sedang shwa ban di ya ki jaka sarkar hapok ni ke jela ke jonga ba ke jongpi ban kaduk sa ka ba khamat kabang ini stop pada ni por kabang ta kadai ketika jaka kabang kumban riu pun riu akar kejing he kabaran hanti ko umyam kabang kentuk yu lumpong deng bakumul ke sarkar ka persang belek kumlu ban ai no pat syata company kabang wan nabar kabang tei yak tek 5-star hotel bade kata spa kumba kila penbana dene mata daw kum ka party hapo ke singram jong presiden ramba ila depan ai ya ke city syaka sarkar nadu arpo absau mereka sarkar ke seluruh kumbang ila keren lalaki poi berhapan ya keren berkinong ilam joko voice of the people party ki seluruh berkinom la pantertun yang lekam kumta kila yatlat bakila persang banyak syakamat ya kata ke jingdi ya ke jaga ke puta ke jonga ke jompi barbang ya keren ya kene ke mat habidi berlumpong deng ngaswa ban keren syakamat jompi pabak ni por kumta kani kalau kumang yang ketian pereng is just the tips of the iceberg. Kalau tang keniap kumang itabat tang ngajrung dia kajing temu joko sarkar. Dia kajing temu ki balendet joko sarkar. Kidon sibun ki ba kakak banle. Badeng mata daw kum voice of the people party. Ngila kren ngilara ban ngiso thu bahagi ki arsjam ki banangsa ngiso thu. Lem dagi wan shu pada. Kani ka sarkar ka sapoi ban bendilut ya ki jaga ki jonga ka jongpi kan sapoi bale sibun ki ban bu yang apa pi bar khamtam ya ki khun ki jonga ka jongpi hatmir jong ka jingma bar wat hatmir jong ka jingyap badene mata daw kum ka voice of the people party kum mangila keluar yu pada ngimkut taman keren hantai po yang darbar kawan inamkut tamangilin ya keren ya ka sarkar nroila dongkam yong in one shapi upat ba naman nga kuha apan perkin mau so isian pat hangane ka por ka pamenta kuha apan perkin mau
bagi kerana kesensiar pada lani mengiong ketir pareng ke demokrasi ken mau ke bor ke bah klidu kadai manga bat papi upai ba bat ngi so hukum ke parti iwan ke pat jompi amar ngitip badai mapi peringkat dem ke voice of the people party ila ban condemn ia kani ke sarkar bangila ban pelong kani ke sarkar bakano sim kini kisin jam iban bu ia ke jingma ya ki khon ki ti ki jonga ke jompi bat ia kani ke ri ke ba ia ke jonga ke jompi ho tum ke parti iwan ke pat jompi ni por ke manta ilon shipotli kimat kiba kongsane kiban kata mardo yang itu kejat kendriu bat ia ki khon ke jonga ke jompi bat ia kata nganum ketat mana nama jadi presiden rempak ni bersim ya kapor ke kelut ke sungi ban batai syah ke ita ki mat ke ita ki isu ke bangi kuak banwan sapi upat bat ngam artin hadir ke cing percaya kalian ke sungi bat hadir ke cing percaya ke cing lek ke sungi ke parti na gawai ke cakap si gawai pat net skam upat bat suthu ya kapor ke sungi ban mi ban ai ke cing percaya ke berat bat ya ke voice of the people party tang ni ki ketian na kalian ke sungi ngai kemat jompi pat ba patang dia por ngai ru presiden ramba kublai shibon kublai syadar